10वी PUC डिग्रीची परीक्षा जाल्लीच तर नट्यांनी मुखल्या फुडाराविशीं चिंतचे स्वप्नेवचे सहज याजकान मीस भेटोवचे शर्मावन दिवचे लोकांची सेवा करची आनी तांची जिनी रीत पळोवन थोडे चले याजकी बेसांतय आकर्षित जातात। हांवें कित्याक याजक जावंक नजो म्हणून सवाल येता आसतना तांकां प्रेरणात्मक जाप दिवंक आसची भोव थोडींच। याजक जावंचे म्हळ्यार देवान आपोवचें। जर एका तरणाट्याक देव कशें आपयता, कोणाक आपयता, केदळ आपयता, कित्याक आपयता, सोमी म्हाका आपयता गी, तर सोम्यान आपयतना कशें कळटा म्हणली सवालां दोसतात तर त्या सर्व सवालांक पापा फ्रांसिसाची अपुर्बायेची चिंतना हांगा आसात। Come si deve fare per याजकी बेसाचें आपोवणे खंयपुनी मोलाक घेवंक जाता गी? ना, याजकी आपोवणे मोलाक घेवंची वस्त न्हय। बगार याजकी जिनियेच्या आपोवण्याक सुरवात घालचीच सोम्यान। याजक जावंक मोन आसच्या हर एकल्याक सोमी आपयता। देव आपोवणे मेळिल्ल्या एका तरणाट्याक ताच्या काळजांत सोम्याचो ताळो आयकता। याजक जावंक अपेक्षा दाखोवची म्हळ्यार पेल्याची सेवा करूंक इच्छा दाखोवची। ही आशा सोमीच तांच्या काळजांत घालता। देखून याजक जावंचे म्हळ्यार सगळे जीवित सेवे खातीर भेटोवचें, जेजूची शिकवण परगटची, पवित्र स्नान दिवंक, एवकरिस्त भेटोवंक, पिडेस्तांक मागणी दिवंक, अशें सगळे जीवित पवित्र सभे खातीर समर्पूंचें। मोगाळ तरणाट्या, जर तुका असली आशा काळजांत आसा वा आयल्या तर जाणा जा जेजूनच तुज्या काळजांत ती आशा घाल्या। देखून सोम्यान तुका दिल्लें आपोवणें जोगासानेन सांबाळ। ही आशा हे देव आपोवण्याचें बी तुज्या काळजांत किर्लोवन वाडोवंक आनी पवित्र सभेंत यथेश्ट फळ दिवंक अवकाश दी।